Muthafara wa ngwataniro ya Azimio kauntuini ya Kiambu umuthi wanjiriirie mwena wa Roka uthiete Kiambu, Ruiru na Githurai, atongoria makigeria kuiguithia muingi gitumi gia gukeyumiria muthi wa mwambiririo kiumia giukite kururungana. No taunini ya Kiambu mucemanio uyu ni wambire guthingithio riria borithi mahuthirire riera ria kuruta maithori kũgeria guthararia atongoria aria makwariria muingi mucemanio uyu. No ndagika nini thutha ucio ni kugeire na uhoreru, no giko giki gia borithi ni githondekire muthingi wa atongoria Azimio gukumithia borithi. Ndio hiyo polisi kwamba atafanya nini, hatarudi nyuma. Siku ya Jumatatu akithubutu kuleta hiyo tear gas, tuonana na yeye mundu kwa mundu. County commander ambaye alitumia askari 4 wakatupa tear gas kama vile tulivyo hapa. He has to be responsible. Na sisi tuko hapa kuambia Ruto, hata ukiturushia tear gas, kama Jumatatu bei ya unga haishuki, Ruto must. Na thigari iragura mutu o kuria turagura, ciana ciao irathie thukuru o kuria turathie, tugiteithia mundu tari na hinya ona muthigari no waho ndagetikire kuhuthirwo uru. Hamwe na uguo, Raila na atongoria angĩ ni mahuthirire mucemanio wa umuthi kunyururia ikinya ria Ruto kwa muradu 50 mari ta CS. Atongoria ya makiuga ati mugaro na uria President William Ruto augagiriria thirikari ya Jubilee, thirikari ya Kenya Kwanza niyo irakuithia muingi murigo munene. Jana aliteua CS mliona hayo. Kwa hiyo CS mliona hasla huko, mliona hasa huko, mliona mboga huko, mliona. Mwambie yeye kama wajinga waliisha Kenya. Kazi wale watu ambao walianguka mliwakataa ndio wamepatiwa kazi. Kwani nyinyi mtakuwa mkipata kazi? Mtakuwa mkipata kazi? Atongoria ya maugite garama ya muturire irathie na mbere kiambatagira na muhiano kiheano wa ndore iria riu irathogoranwo na ciringi citanyihire 145 cia Kenya. Atongoria ya makiuga ati ni nginyagia mathingereria thirikari egoithie garama ya muturire. Sasa kila mwana anasema ati uchumi ilikuwa mbaya, tunarekebisha. Wakati Uhuru alikuwa katika utawala, makamu wa rais alikuwa ni nani? Kulikuwa na pesa ya kuteremusha gharama ya maisha kwa bajeti. Kulikuwa na pesa ya kila aina. Lakini tangu waingie ofisi mwabonyenye wanagawanya pesa yetu. Maya magithie na mbere na kio gikundi kia bunge ya Nyanza aria merega kuga ni mekurutithania wira na thirikari ni moritia Kenya kwaga gukeyumiria mirurungano-ini iyo. It is time to have a national economic dialogue to find solutions to our collective economic challenges. Thiko igere nicio citigarite mbere ya mirurungano iria ititio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja na mutongoria wa ngwataniro ino Raila Odinga athiete na mbere na kuyumia ati ni nginyagia thirikari engimuthikiriria, no nayo thirikari ithiete na mbere na kumuhogokira. Hihi muthia kuri ikaratia? Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.